o se fela pelo alane ha ke tsebe na ke ntho ya eng kwatisang wa le na ke se ipone yo kwatile ntse ke la ka tsa ha ke tsebe na ke ntho ya mofuta o yo kwatisang ntho ha e tla ile ka re yona ke shiba bona ina di benefit ke focus on yes go ga ona ntho o kwatisang ga tsebo gore le na le beef le kapo le ne le na le beef because tender test and apologize fela ka o apologize sa ntshitse pina yane ya hayane ene na di line tse le nna ke le tserang ka ukwa ke watla o jolo go o so kwatina fonta te re lebetse response kapo go etsana kapo go go fe hantle gore na e qadile kae tabalula le stana because gona ne re nana gore magotma because the last time go bua le na bilang ke tso gore ha ke etsa show ya ne ha yana entse in December the new kid on the block atisa abua hantle ka wena jigi sa go makala jolo go haibo kwenzakala ke a gola e fosa motho male beef na ke na beef le na ke ena na le beef nna bona le beef le nna ba ena ke ena na le beef ke ena ntse di pina tse mmalwa le pele le nna ke sala le ha le so ntse pina nda go so ke ena na le beef hasa le nna ntse ke itse go bona e go ka o tlo bua le ela ka po mo tlo etsana ba motlanga ka gona a se taba because yo so na le taba tse ngata tsa gore le swapile di producer ha o sana le Cortez yo le gane re tseba wa tseba go etsana empa ile segele sa taba e ding e matlong a batho so ntse bua batho ba tla focus on na ke na le ntwe me tibela ka ha ke na le ile ka bo ile bo bebe ka re le tibelo feta mo gobane ke le go bulo go thwe ka se se ke di producer ke le za ka ha ke tla go go yena so o ka tse ntwe ka re so bozo go bona e ke nyi e kwatisa go sa o ka bana le motho o le belo bona ke ka bana ha holo ha re se batho ba boka thong di mata we are just brothers in business nalo e lo ha bona mohlang ka reng me tswalle lo ka ne ke le motswalle le malolo ke bua so nna ke mona for business ya jolo ka ha le yena le teng for business ya so ha iba go to o lla ka taba producer o na ntse a batla producer ka di beat antsa se bitsa no sna asa ngitsini a without producer wa mo be di beat so ha go buna yena ke se bitse mo tlasa asa se company ya na ibo kwatela e lo ga wena ha le sa sebetsa ho hang le flash ka poketa ba go fela go da se o le ona ka ne to go ha producer ya phomola wena o ka se phomola artist o ke o sebetse ke tene ke nga sa ka wa bua za ka ha ba le ya tsa ka go ka le best and that's o di tseba jalo fela wena nna ke tseba jalo fela so go go tla le taba tsa pina tse ntse ke di etsa gale sa le ntse ke moloma ke tsa mbo pina tsa bahale sa le ntse ke moloma as ba ga go ka nna le ga se hlae ka ke nna mo ke motho a mo be ya se fara go ka nna le ke ne re bui ka tsona na go ne re le eventing ya malolo e bila tswa hai ke bone ntwe ne yalo ke le ke comment le go ke gona go ke hype batho ba tle ba efema o tshilo yalo gona so soko e se ditla di mo bustse bohloko ba ga ke go la re le sotho mo gele ke dika bile ke re ha e bontse ka ke se number 10 go ka o mamela ba hale ene ke yena le ba bang ba le ba tsa ka just number 10 ke tabela go tsana ba mtswalo yo ka ba just number 10 so ke ha e bontse e tseka le wena go ka le mamela ba hale because ba hale mmal re buile hore ba pina re se ba hale ene go twa mo bua le ka ena ga bua le ka ena hape na anda di fupe ga mogala ke bula go kopotsa ke ba fela ene ne sa go lona ke lona di geleke le re mo geleke so ha ke tla re geleke dithao ke tshulo ka morero wa hore ba focusitse o duma ntho ena o tse ka taba tsa bona tsa bo Jesina ba tena ha ba se binela ba sotho ba hloka sa ke re geleke dithao ke nna phoka lo mane
e le gore batho ba sa kenang ntho tse tsa bona ke batho ba go be le go basotho ba ba shebile ke mo ga ke nkgela ge se di dikana e leng nkgela ke motho a etsang mmino batho ba o ratang e seng a tsa mmino o e wa gore e mong mang tjwa so ke the reason why ke sebedisitseng line tseno ha ntle ne ke le ka o galemela ntwe e pakeng tsa bona so ya hlae ka ja batha ha wa kwa ya kwa so ho tlo etsala ba ntate re tlo re ka lebella response ho tswa ho Sannere e ya rabelang pina ele e tswileng ya la Phadipupa Sannere ke motho a etsang mmino a o etsang Basotho e seng motho so ha ona mohla ke tla ntsha pina ke re ke ana ba motho ha ke binele motho ke binela batho ba hlokang go bang utlwa gore la boqapi ba ka boemo kae mme boqapi ba ka ha batho mara mahlaka so mmino ke ntseng go etsa ke tlo tsika ka ona e batho ba ntse bang ka ona e bang ngatela mona well done ya khol o batla ba bigamela o tlo ha wa ka ntsha pileng wa pe go iketse bigamelo ba la selo la le ke ntho tsa lo batsa ho tsile dipina ya ba go somata di status ho sena tsatsile le felang status se sa nkobising se fela abo tsego okay nne motho ba batla ke behavior ga a bigger person yet ke so be a bigger person okay so nne ke tseba ntho ntse a etsa ka studio ha tsena ntse ba pala o pele folder enya bitsa contest tsa gale go ba tsa khanjana okay hey batho nne di mata ne ntse ba dinga ke ya bona ntho tse tsa tsa ha so ntho tse ka gantseno a se ntho tse tlamela di tsitsinya motho ka ba di motho se letlo la hae ke motho a itseng ha e reng ha o etsa ntho ba e etsa ntho e o e tlamela ha ona ntho e go